Samoai, o maia se o tātou tapua I le atua, tātou wifo matatalo. Whawhitai tele lo mātou atua I lo walofa ma lo wanga lelei. Awasa e leo leo ma e pui pui lo mātou wola vai vai. Ma eu le mātango fie o lo walofa ia te I mātou lo mātou atua. O lea e ao ai o na mātou whaaleo ina lo mātou wanganga fia vivii, ma lea nganga whawhitai lau a fio. Awa a mātou toe manatu natu I lo walofa ma lo wanga lele ia te I mātou tamau. Oai ea I mātou wa e manatu mai ai. Whawhitai tele I lau tau singa ia te I mātou. O mātou mua isa ili atu I lau a fio tamā. Mātou wole mabala au atu. E whaia fua le nei tapua inga, pe a au noa ma lau a fio. Mātou te whaatangisia lo whaatasi mai e ala I lo wanganga pa ia tamā. Ina ia mātou langona ina, le tā ua, ma le ao ngā, o le whamanatu mai, o aua fionga pa ia, a wala mātou fō launga o whea ngai ai bea, I le nei o langa le tū mau. Whaatasi mai o e tamā, ina ia whaia, I le awa maremi ngao e te tau wai le nei sauninga. O no o Yesu Keriso. Ameni. O le tusi filfilia mo le nei aso. Ua maua mai lea I le tusi mua Korinito a lona mata upu e wha. Al foi upu e mua whangata mai le luas ful maltasi. Po o le mata upu wha Atua foi lea. O te talo sanga atu, a maua so taimi awanoa. O na faitau wai lea, a wale whaalawa I te leino le mata upu. O le Manatu Autu mai le tusi faitau waso le ekalesia. O auauna a Keriso. O auauna a Keriso. Servants of Christ. E fia whaanga aina le foi upu mua mai le tusi faitau. E autu I ai Manatu. E whaapea lo na faitau ina. Ia whaapea o na Manatu o tangata ia te I mātou. O auauna a Keriso. O auauna foi e tausi upu lilo a le atua. O le tusi faitau e pei o na iai, le tusi mua Korinito a o lona mata upu e wha. O se vaenga lea o le tusi a Paulo, I Korinito na auina atu e Timoteo. O upu a Paulo I lana tusi. O loo ia lui ina ai le whewaiwai ai. O Manatu na tunga matalito nunga o tangata o le ekalesia I Korinito. I le ola whaatuatua. E fōlinga e pei ua whailonga tangata, Korinito I auauna Keriso. Ma ua mawai ai. Ua whaapea ane, e sili le tasi le isi. O isi ua whaapea mai, o I lātou e auauna ia Paulo. O isi foi ua whai mai, o I lātou e auauna ia Apolo. Ua whaapei tangata Korinito o ni whaamasino. A wā ua lātou whaamasino I nātu ngaluenga a auauna Keriso. Ai o loo whaapea mai, le tusi mua Korinito a olona mata upu e tolu, foi upu e 5 e whaangata I le iwa. E whaapea lo na faitau ina. O ai foi Paulo, o ai ea Apolo, o I maa ua na o auauna. O e ua ala ai o na outou whaatuatua. E pei o na tofusia I maa ma le ngaluenga na tuuina mai e le ali. Na outo tō ina, na whaasusu ina e Apolo. Ai peitai, o le atua ua whaatupuina. O le nei, e le o le totō, e le o le whaasusu,
ai peitai, o le atua, o le na te whaatupuina. O le tō fo'i ma le whaasusu, e tasi lava i la ua. Ai ta i tasi ma lona lava taui e maua, e tusa malana lava ngaluenga. Awa o le au whai ngaluenga i mātou whaatasi ma le atua. O outou o le whaatoanga le atua. O outou o le whale o whai o le atua. O le fesili utula i mai. O a ea auauna Keriso. What are servants of Christ? O te tali tonu, o loo maua se tali i le autu o le launga, i le foi upu mua mua. Ia whaapea o na manatu o tangata ia te imato, o auauna a Keriso, o auauna foi, e tausi upu lilo a le atua. E peo se tali whai ngofie, ai lo loto pe a au ili ili. Mua mua, ia whaapea o na manatu o tangata ia te imato, o auauna a Keriso. E fōlinga mai o le auauna ia Keriso, o se ngaluenga e taulai i ai manatu ma le vaai e tangata Kerisiano. Asa valiane, ia tū mai i manatu o auauna a Keriso. A tautala, e whaapea foi o nei loa lelei, o auauna ia a Keriso, mō lana tala lelei. E tā ua tele le whaamamafa o le upu lea auauna. Awa o i, e loa lelei ai ngaluenga autu o le tala lelei. Awa ua outou sila fia, ma o i loa. O le auauna o se tautua, po o whaatinonga lea mo se matai, po se isi e mawalunga ma taualoa. Lona lua, o auauna foi e tausi upu lilo a le atua. O le vaenga lua, o le manatu autu, o loo aia ia mai ai, le ngaluenga whai pea, a auauna Keriso. O le tausi lea i upu lilo a le atua. I so manatu, i lona o te lenga. O auauna a Keriso, e taulai i ai le manatu o tangata. Awa o lātou nei, ua tō fia e le atua. Ma lātou talia ina, le ngaluenga auauna i le tala lelei. A Keriso, ma e tausi fo'i upu lilo a le atua. O loo whaamanatu Paulo i le ekalesia i Korinito. I le whaamasinonga o soifua auauna i a Keriso. E lea ngā waa i ai le tangata. E peo na Tusi e le whai upu e tolu, ma le whaa. A o le mea matua mā lava i a te au, o na whaamasinoina o au e outou, po o le whaamasino ngā tangata. O te le whaamasino lava au i a te au. A wā o te leiloa ifo i lo uloto so usese, a e le ta ua mi o tonuina au i lea mea, a o le na te whaamasinoina au, o lea li i lea. O loo whaapea fo'i, o na whailoa atu e Paulo i a Korinito. Le whaatau waa, o mea o sini ai le autu, o le tau lai ma Manatu. E peo na Tusi e le whai upu e walu e o le sifulma le tolu. E peo wi ngā, le sai a Paulo i le ekalesia i Korinito. Ma ua whaatusa le ese, o mea ua autu wai Manatu o tangata, ma le ngaluenga auauna e tatau na iai. Ua whailoa e Paulo, le whaatau waa o le tūlanga o iai o ia, e whaatusa i Korinito. I le whai upu e walu se i o le se fulu ma le tolu, e whaapea lo na faitau ina.
Ua ma'o'ona nei outou. Ua tamao ainga nei. Ua avea outou matupu aile o iai mātou. Ani tupu outou po ua lelei lava lea ia te au. Ina ia avea fo I mātou matupu whaatasi ma outou. Awa o lo'u manatu ua tuina atu I mātou le au apostolo e le atua ia muli muli. Bei o ua tōwhia ia oti. Awa ua avea I mātou mamata anga I le lalalangi. O a ngelu a toa matangata. O loo vale lea I mātou o no Keriso. A o outou o loo ata mamai a Keriso. O loo vai vai I mātou a ua malolosi outou. Ua mamalu outou a ua faale tau aloaina I mātou. Ua o mai le nei lava I tu waso. Ua mātou fia ai ma fia inu ma ua le lava lava. Ma tau faitu ina ma mau solo. O loo tau ti ngā I mātou o ngā lulue I o mātou lava lima. O loo anga te leina I mātou, mātou te upu lelei atu. O loo sauaina I mātou, mātou te onosai. O loo whaiwhaia I mātou, mātou te ai o atu. Ua mātou pei o ota o le lalolangi. O le pūnefu fo'i o mea uma, ua o mai lava I ona pōnei. Ai o le wheau o le alofa, le autu o le tusi a Paulo. Ma o le wheau wha manatu fo'i lea, mo I tātou sa mo ai. E le o le wha masino atu, I le isi o uso kerisiano. Po se manatu, ua sili oe I ua whaatau waa. Ai o le ola auauna, mo Keriso ma le tala lelei. O lona maliu ina ia ngalo ai a tātou wangsana. Ma maua ai le ola I whawau. O loo atangia mai upu o le tusi a Paulo. Le ngaluenga auauna Keriso, ele whai ngofie. Sa tele fi tā ma whai ngata, na whea ngai ai. E whaapei o nā fio mai Jesu Keriso, ele ia fio mai ma se wha moe moe, ia auauna atu tangata ia te ia. Ai ia avea o ia ma auauna I tangata. Ma o le wha manatu mo I tātou sa moai. Ua whapea mai le whai upu e luas fu malitas. O le whea tau te loto iai. O te alu atu ea ia te outou ma le sasa. Po le alofa ma le loto anga malu. Ono Yesu. Amen. Tātou whaai ule te talo. Pi ia la wa fiolo mātou wa tua. Ono lo whaatasi mai ia te mātou. Mātou langona ina. Lo whaatasi mai e alai lo angangapa ia. Whapena o na musu ina I mātou. Awa la mātou whaasoa e alai lau Upu Fou ia ua fionga pa ia. Ia whaatele ina pea lo vi inga tamā. Ma ia whaatele ina pea ni anganga. Lavea ina mō lau a fio ma lau tala lelei. Mātou whawhitai tamā. Ono lau fisoasoani ia te I mātou. Whawhitai I lo whaonga aina o lo mātou whaatau waa. Ma le vai vai. Whawhitai tamā. Iau whaamanuianga. Ma lo tamao a inga whaasoasoa mai mo I mātou. I lea aso ma le aso. Whawhitai I le file e mō. Whapena o na mātou maua ina pea. I totonu o mātou o si o mātou nei atu nuu. O mātou e ka lesia. O mātou a inga. E ui ina sue ala mai pea. Le fili o le lalolangi, ma tau mawhai e le petia,
mafutanga ua whaawai lau a fio. Ai mātou te langona, lo whaatasi mai bea ia te I mātou. Whawhitai lo le tu la fua ino I mātou lo mātou tamā. E ui na mātou whano bea I lea aso, ma lea aso, I lea ngasala, ma le sise. Vi ia o e tamā, I le ofo ngia o lo walofa mo I mātou lau whanau. Whawhitai tele, I le moni o lo walofa mo I mātou. Whawhitai ono Yesu Keriso, na maliuti ngai lunga le sātauru, a wale whaamangaloina o a mātou sise maanga sala. Ia sanga whaatuma wina atu pea I lau a fio le vi inga tamā, le whamanu ma le whaanetanga, nei ma se ia o le whaavavau. Whaamangalo mai a te I mātou tamā, whaamole mole, a wae mātou te sise pea, ma sise pea I le olanga nei. O I mātou o ni tangata le a mi o tonu I o luma. Mātou te tatalo I lau a fio, ia e alofangia o mātou vaivainga whaale tangata. Fesoa soani mai o e tamā, e ala I lo wanganga pa ia, musu ina, ma whaamalo si au mai pea ia te I mātou, ina ia aua lava ne I mātou pa watu le loloto le angasala tamā. A ia manu malo pea o e Yesu Keriso lo mātou whaola. Mātou tatalo tamai le nei, Aso mauna fuafuanga whai. Ma le nei fo I masina wa a matalia, la mātou savalinga. Wa esi la fia o mātou whaamoemoenga o matamā. Mātou te tuina atu o mai lau a fio, ma lo mātou talitonu, ma le whaatuatua, o lo o sisila o fofonga alofa tamai a te mātou. Ia e alofa ma e whaamanuia mai si o mātou nei atu nuu, a mata mai lava I e o avea mataitai, se ia o lava I a mātou whana witi. Whaamanuia I taitai o mātou e ka lesia taitasi. Whaamanuia I taitai o mātou ainga taitasi. Whaamanuia I taitai o whalewhainga luenga tamā. Whaamanuia mai a te I mātou. O nai o mātou mātua mātutua, ai maisi o nai a mātou whana witi tamā. Fōa I mai, lo tamā o ainga mo I mātou, e le ngata I la le tino, o le mawhauwhau, a ia sili o le anganga, mātou te auauna atua I bea I la ua fio, le atua lo mātou tamā. Whaamanuia le nei a la ata le TV 5, I le pūlenga ma le awhaiga luenga. O e o loo, ofoina le soifua, a wale tautua ina, o lau au ma lau ngā luenga le atua lo mātou tamā. Whaamaise le anganga o lau awhio I e o loo, whaanoa noa, ma mawhatia o no le motusia, o mafutanga I le malanga le maliu ma le oti. Ia e alofangia I la atou tamā. Ia iai fo I lau whaamalo longa tamā, I e o loo whaata otolia I mai o le tino. Le nei aso mona fuafuanga whaita mā, mātou te tuina atu I lau awhio. Ia mua au muli au lau awhio I mea uma mātou te whai. Ia I umea uma I lou lava vi inga le atua lo mātou tamā. O lea la mātou te talo, ma la mātou o lenga e alatu I lou suafa pele Yesu Keriso. Amene.